Доброславенного владарства, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и заўсёды на веки веков. Аминь. У миры Господу помолимся. Господи, помилуй. За мир звышения избавления душ наших Господу помолимся. Господи, помилуй. За мир во всем свете трывалых святых Божьих церквей, изъеднание усіх Господу помолимся. Господи, помилуй. За святый храм гэты, за тых, кто с верою, пашаной и страхом Божьим уваходить у Яго, Господу помолимся. Господи, помилуй. За набожных христиан Господу помолимся. Господи, помилуй. За великого Господара нашего, наисвятейшего Всесветного Патриарха Варфоломея, за супольность нашу, за шановных просвитеров Христе диаконства, за увесь клир и народ Господу помолимся. Господи, помилуй. За набожный народ наш Господу помолимся. Господи, помилуй. За город гэты, за Литву и нашу Беларусь, и за все города и краины, и за тых, кто с верою живут у их, Господу помолимся. Господи, помилуй. За сприяльное надворье, за богатый урожай земных плодов и за часы мирные, Господу помолимся. Господи, помилуй. За тых, кто подорожничая по моры, земли и по ветры, кто хворея, покутуя, кто у сняволенні, и за збавление их, Господу помолимся. Господи, помилуй. Каб позбавиться нам от всякого гора, покут, недоли и неостачи, Господу помолимся. Господи, помилуй. Оборони, избав, помилуй, захини нас, Боже, ласкою Твоею. Господи, помилуй. Усе святую, беззаганную, найдобрословеннейшую владарку нашу, Богородицу Вечно Деву Марию, з усіми святими помянувши самі себе один одного, и все життя наше Христу Богу отдамо. Господи Боже наш, Твоя улада недосяжная, слава неспостижная, милость невымерная и человеколюбство невымовное. Ты, уладару, по милосердности Твоей, споглянь на нас и на святый храм гэты, и створи з нами и тыми, кто разом с нами молится, богатую свою милость и спогаду. Бо належит Тебе усякая слава, пашана и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и заўсёды на веки веков. Спявайте Господу вся земля, славьте в песнях имя Его, дайте хвалу величию Его, молитвами Богородицы звался, уратуй нас. Скажите Господу, якие цудовные творы Твои, молитвами Богородицы звался, уратуй нас. Уся земля хай поклонится Тебе и пяе Тебе, хай славить у песнях имя Твое Всевышний, молитвами Богородицы звался, уратуй нас. Знов и знов у миры Господу помолимся. Господи, помилуй. Оборони, избав, помилуй, захини нас, Боже, ласкою Твоею. Господи, помилуй. Усе святую, беззаганную, найдобрословеннейшую владарку нашу, Богородицу Вечно Деву Марию, з усіми святими помянувши самі себе один одного, и все життя наше Христу Богу отдамо. Господи Боже наш, збав народ свой, доброслови удел свой, полноту церкви свою заховай, освяти тых, кто любит красу дома Твоего, прослав же их боскую свою силу, и не покинь нас, яке сподяемся на Тебе. Бо Твоя улада, Твое есть владарство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и заўсёды на веки веков. Боже, будь ласкавый на нас и благослови нас, просветли ночами обличия Твоего и смилуйся над нами, уратуй нас, Сыне Божий, что воскрес помилуй, спеваем Тебе, аллилуйя. Как мы могли познать на земле и шлях Твой, вся род людей весь избавление Твое, уратуй нас, Сыне Божий, что воскрес помилуй, спеваем Тебе, аллилуйя. Хай славят Тебе, Боже, все народы,
на Сыне Божий, что воскрес помилуй, спеваем Тебе. Аллилуйя. Слово Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Одинородный Сыне и Слово Бог несмиротный Ты был ласкавителя нашего рассудку, принять тело от Святой Богородицы и Вечно Девы Марии, и не изменившийся стал человеком. Ты был укрыжован и Христе Божией смертью смерть потоптал. Ты один со Святой Троицы, ровный славою за Отцом и Святым Духом, радуй нас, радуй нас. Знову і знову у міри Господу помолимся. Господи, помилуй. Оборони, збав, помилуй, захини нас, Боже, ласкою Твоєю. Господи, помилуй. Усе святую, беззаганную, наидобрословеннейшую Володарку нашу, Богородицу, Вечно Деву Марию, за всеми святыми помянувши сами себе един одного, и все житье наше Христу Богу отдамо. Ты дал нам гэтые супольные и сгодные молитвы и пообяцал выконать, коли двое ці трое молятся у згоді для імя Твоего. Ты теперь выконай просьбы слуг Твоих, якія на карысть им. У гэтым веку кіруеш нас до спознания Твоей истины, а у будучым даючы жыццё вечное. Бо Ты добрый, человеколюбный Бог, и Тебе славу узносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и заўсёды на веки веков. Аминь. Придите, будем радостно славить Господа, будем петь Богу, Збавителю нашему. Уратуй нас, Сыне Божий, что воскрес помилуй, спеваем Тебе. Аллилуйя. Станем з удячностью перед обличием Его, у песни уславим Его. Уратуй нас, Сыне Божий, что воскрес помилуй, спеваем Тебе. Аллилуйя. Господь Бог великий, удар могутный над усной землей. Уратуй нас, Сыне Божий, что воскрес помилуй, спеваем Тебе. Аллилуйя. Рука полнит все концы земли, и вершины гор належит ему. Уратуй нас, Сыне Божий, что воскрес помилуй, спеваем Тебе. Аллилуйя. Уладару, Господи Боже наш, який заснував на небесах чини і воїнстві аньолу і архангелів для служення Твоєї славі. Зраби, каб з гэтым уваходом нашим уваход тых аньолаў адбыўся, каб яны разом з нами служили і славили Твою добрасць. Бо належить всякая слава, пашанне, поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и заўсёды и на веки веков. Аминь. Мудрость, встаньте прямо. Придите, поклонимся и припадем на Христа. Ратуй нас, Сыне Божий, что воскрес помилуй, спеваем Тебе. Аллилуйя. Углядевши анёла на могиле Твоей, вартовники омерцели, и стоящи на могилы, Мария шукала вся чистое тело Твое. Ты полонил пекло, заставшихся некранутыми, вышел с устрой Деву свету житье. Господи, что воскрес звёздный слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и теперь и завсёды и на веки веков.
нашим. Ты привел все з небыту у быццё, ты стварыў чалавека на вобраз свой і падабенства сваё, і ўсімі сваімі дарамі яго аздобіў. Тым, хто просіць, ты даеш мудрасць і розум і не зважаеш на грахі, але пакаянне прызначыў на збаўленне. Ты нас упакораных тваіх слуг зрабіў годнымі і ў гадзіну гэтую стаяць перад славою святога твайго ахвярніка і належнае пакланенне і ўсхваленне прыносіць. Сам уладару прымі ад нас грэшных вуснаў трысяты спеў і наведай нас у добрасці тваёй. Выбач нам усякую правіну свядомую, що несвядомую, асвяці нашы душы і целы і дай нам у пабожнасці служыць табе ва ўсе дні жыцця нашага. Малітвамі Святой Богородицы ўсіх святых, якія спрадвеку табе дагадзілі. Бо святы ты, Боже, нашы табе славу ўзносім, Айцу і Сыну і Святому Духу, цяпер і заўсёды на вякі вякоў. Святый Боже, стымостный, стыни смиротность, милость над нами. Святый Боже, стымостный, стыни смиротность, милость над нами. Святый Боже, стымостный, стыни смиротность, милость над нами. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и заўсёды на веки веков. Аминь. Святый смиротность, милость над нами. Святый Боже, стымостный, стыни смиротный, змилуйся над нами. Аминь. Мудрость, будем уважливыми, мир усім. И духу твоему, прахи винтом шостый, уратуй, Господи, людей твоих, и да прослави спадшему твою. Уратуй, Господи, людей твоих, и да прослави спадшему твою. Да тебе, Господи, я буду скрипать, Боже мой, не молчи в отказ мне. Уратуй, Господи, людей твоих, и да прослави спадшему твою. Уратуй, Господи, людей твоих, и да прослави спадшему твою. Мудрость. Тимофея, первое послание святого апостола Павла, читание. Будем уважливыми. Браты, слово это варто веру и заслуговує повного признання, бо тому і працюємо і ганьбування терпім, що склали надію на Бога живого, який з'являється Спасителем для усіх людей, особливо ж віруючих. Проповідуй гета і вучи. Хай ніхто не погарджає молодостю твоєю. Ти ж будь узором для віруючих у слові, у житті, у любові, у духу, віруючи стіні. Покуль не прийду, займайся читанням, наставленням, ученням. Не занядбай свого дару, який дадений тобі поводле пророцтва, з ускладанням рук священства. Про гете клопотіться, у гетим тривай, кап успіх твой був для усіх відовочних. Уважним будь до себе і до мучення, тримайся гетага, бо робячи гете, тебе спасеш, і ти, що слухають тебе. Мир тобі. І духу твоєму, алілуя, 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 алілуя. Запалі ў сэрцах нашых чалавекалюбны уладару незгасальнае святло Твайго богапазнання і вочы розуму нашага адкрый да разумення Твайго евангельскага добравесця. Укладі ў нас таксама страх
да твоих заповедей, каб мы усе пажады плоти растаптаўшы духовное жыццё праводзілі, а таксама імкнуліся да ўсяго і рабілі ўсё, што табе даспадобы. Бо ты святленне душа ў цела ў нашых Христе Божа, і табе славу ўзносім. Святспачатным твоим айцом, усесвятым і добрым і жыватворчым твоим духом, цяпер і заўсёды, і на векі вякоў. Амінь. Мудрость, станьте прама, выслухаем святое Евангелие, миру сим. Поводле Луки святого Евангелия читание. У той час проходил Иисус праз Иерихон. І вось чалавек, званы Закхей, які быў начальнік мытнікаў і быў багаты, імкнуўся убачыць Ісуса. Хто ён? Але не мог за натоўпу, таму што сам быў малы ростам. І забегшы наперад, узлез на смакоўніцу, каб убачыць Ісуса, бо ён павінен быў там праходзіць. І калі прыйшоў Ісус на гэтае месца, то, паглядзеўшы, убачыў Закхея і сказаў яму: «Закхей, хутчэй злазь, бо сёння ў доме тваім належыць мне быць». І той паспешна злез і прыняў яго з радасцю. І ўсе, убачыўшы гэта, наракалі, кажучы: да грэшнага чалавека зайшоў ён. Закхей жа, устаўшы, сказаў Господу: «Вось палову маёмасці маёй, Господі, я дам убогім, а калі каго у чым ашукаў, аддам у 4 разы больш». І адказаў яму Ісус: «Сёння настало збаўленне дому гэтаму, таму што і ты сын Авраамаў. Бо сын чалавечы прыйшоў, каб знайсці і спасці тое, што загінула. Амінь». Сённяшні тэкст з'яўляецца адным з маіх таксама любімых тэкстаў, таму што для мяне гэта гісторыя... Вы можете сядзець, чаго вы стаіце? Стульчыкі мы для чаго набывалі? Таму што для мяне гэта гісторыя пра сапраўдную сустрэчу чалавека і Бога. Вось нам падаецца час ад часу, што каб сустрэць Бога, трэба вось нешта такое зрабіць. Вот Закхей, напрыклад, ён залез на дрэва і там сядзеў. А мы часта думаем, што трэба залезці на гору свайго ўласнага каяння, ці на гору сваёй уласнай аскезы. Ці ж вось штосьці такое зрабіць трэба вельмі незвычайнае. А потым прыходзіць Господь і кажа: «Ну, залез, ну клёва, да. А зараз слазь, будзем нармальна з табой, як людзі, паразмаўляем. Таму што належна мне быць у цябе дома. Вось у тым месцы ты чалавек, дзе ты павінен жыць. Я да цябе прыйшоў у тваё месца. Не на твою гору твои аскезы, не на твою гору твоих правільных выбараў, а менавіта вось я прыйшоў да цябе, да чалавека. І таму, пэўна, так, залазіць на горы час ад часу гэта недрэнна і нам карысна, таму што гэта звяртае на сябе ўвагу Господа, як гэта магчыма было вось у выпадку з Закхеем. Але вось сапраўдная сустрэча чалавека і Бога, яна заўсёды адбываецца у звычайным жыцці. Таму што прыходзіць Господь і кажа: «Ну всё, залез, зараз слазь са сваёй гары, пойдзем да цябе дадому, у твоё звычайнае месца і будзем размаўляць». Менавіта там, вось у звычайным чалавечым жыцці, і адбываюцца цуды, менавіта цуд перамянення, як гэта было ў Закхея, цуд пакаяння, як гэта было ў Закхея. Таму усім вам жадаю сустрэць Господа проста ў вашым жыцці без асобых залазенняў на дрэвы. Амінь. Скажам усе ад усёй душы і ад усяго розума нашага, скажам: Господи усеуладны, Боже, айцоў нашых, молімся Табе, выслухай і памілуй. Памілуй нас, Боже, по великой милости Твоей, молимся Тебе, выслухай и помилуй. Так само молимся за набожных христиан. Так само молимся за великого Господара нашего, наисвятейшего всесветного патриарха Варфоломея, за супольность нашу просвитеру диаконов и за всех у Христе братов и сестер наших. Так само молимся за милость, життя, мир, здоровье, збавление, Божие наведание, пробачение и отпущение грехов людей Твоих, усіх християн и усіх тут присутних людей, які моляться і співають зараз у церкві гэтай.
Так само молимся за усіх несправедливо зневолених братов и сестер наших, и за их вызволение скажем усе: Господи, выслухай нас и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яшчэ молимся за усіх, хто вымушаны пакінуў свае дамы і радзіму, і абдараванне ўсяго патрэбнага для жыцця. Аб хутчэйшым вяртанні дадому скажам усе: Господи, выслухай нас і памілуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Таксама молимся за Украіну, яе народ, за ўсіх, хто праз вайну страціў родных, здароўя, дамы і свой штодзённы хлеб, каб Гасподь сам абараніў іх, суцешыў, ацаліў і забяспечыў усім неабходным для жыцця, скажам усе: Господи, выслухай нас і памілуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. За дараванне перамогі народу Украіны, за сканчэнне вайны, за дараванне свабоды беларускаму народу і за пакаянне ўсіх, хто чыніць гвалт, прыгнёт і беззаконні, скажам усе: Господи, выслухай нас і памілуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Таксама молимся за нашу Беларусь, бо сёння дзень, калі у нас выбары, і незразумела, чым гэта скончыцца, і мы молім Цябе, Господі, каб усё было добра. Молімся Табе, выслухай нас і памілуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Таксама молімся за ахвярадаўцаў і дабрачынцаў у святым і пачэсным храме гэтым, за тых, хто тут спявае, працаўнікоў, і за ўсіх прысутных тут людзей, хто чакае Цябе вялікай і багатай міласці. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, прымі шчырыя малітвы Тваіх слуг і змілуйся над намі паводле велічы Тваёй міласэрнасці. Пашлі даброты Твае на нас і на ўсіх людзей Тваіх, якія чакаюць ад Цябе багацця Твайго змілавання. Бо Ты мілостивний, чоловіколюбний Бог, і Табе славу узносім, Айцу і Сину і Святому Духу, тепер і заўсёды на вякі вякоў. Аминь. Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей, молимся Тебе, выслухай и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яшчэ молимся за упокоение душ спадшылых дзяцей Божьих, Зиновии Марии, Антона, Марии, Константина, Олега, Евгена, Владимира, Константина, Леокадии, Анны, Яна, Виктории, Арсения, Яна, Николая, Анны, Алексея, Яна, Константина, Нины, Яна, Зины, Иулии, Константина, Викентия, Нины, и за выбачение им усякое провины вольное и межвольное. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Каб Господь Бог усяліў іх туды, дзе праведныя спачываюць. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божие, валадарства небесных, отпущения грахоў іх, у Христа несмяротнага валадара і Бога нашага просім. Подай, Господи. Боже Духу, Господи, помилуй. Боже Духу усякие плоти, Ты смерть перамог і д'ябла пакарыў, і жыццё свету Твоему даў. Сам, Господи, упокой души спочилых людей Твоих, у месте светлым, у месте квітнеючым, у месте спокойным, откуль утекли покуты, журба и стагнание, и всякое согрешение, учиненное ими словом, або учинком, або думкою, як добрый человеколюбный Бог прабач. Бо нема человека, який б жил и не согрешил, бо Ты один только без граху, правда Твоя правда навеки, и слово Твое истина. Бо Ты воскресение життё, и упокоение спочилых детей Твоих, усіх, кого мы тут поминали, а так само новоспочилой Аурикии и Валентины. Христе Боже наш, Тебе славу узносим с беспощадным Твоим Отцом и пресвятым и добрым и животворчим Твоим Духом, теперь и заусёды и на веки веков. Аминь. Кому под ладу Твою завжди, хвала Тебе, славу зносили, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и заусёды на веки веков. Аминь. Знову кадило. Ніхто со зв'язаних тілесними пожадами, солодами,
Не варто наближаться до Тебе и служить Тебе владару славы. Бо служить Тебе велично и страшно навык для самих небесных силу. Але для невымовно и невымерной своей любови до людей Ты не ставши іншим, не зменившийся, стал человеком нашим першосвятором, и як владару всех священнодеяниях это служение принесли бесхронных веры доручил нам. Ты один, Господи Боже наш, володующий сим на небе и на земле. Тебе носит на херувимском просторе Господа Серафиму, цара Израильского, только Ты святый, сирот святых спочиваешь. Тебе молю одиного добрых и завсюду готовых выслухать. Зерни меня грешных, негодных Твою слугу, и очисти мою душу и сердце злого сумления. И допусти меня силу стога Твоего Духа, покольки я наделен ласку царства, стать перед святым Твоим охверником, принести охверу Твое святое чистое тело и почестную кровь. К Тебе прихожу, схиливши голову, и молюсь от Тебе. Не отверни обличие Твоего стога от меня, и не отлучи меня от детей Твоих, але зроби меня грешных, и негодных слугу Твоего годным, как принести Тебе этой дары, бо Ты есть той, кто приносит ахверу, и приносит ахверу, кто приймає, как раздаю Христе Боже наш, и Тебе славу узносим разом с Печатом Твоим Отцом, со святым и доброжелотворчим Твоим Духом, теперь и заусёды, и на веки веков. Аминь. Пробачте, брати і сестри. Амінь. Так, а можна мені опять тіло? Дякую. Великого Господара нашего, наисвятейшего Всесветного Патриарха Варфоломея, Господь Бог у Царстве Своим, заужды теперь и заусёды на веки веков, великие митрополиты, архиепископы, епископы, увесь святарский и монашеский чин, нехай вспомнит Господь Бог в владарстве Своим, теперь и заусёды и на веки веков, вас и усіх християн, нехай вспомнит Господь Бог у владарстве Своим, заужды теперь и заусёды и на веки веков. Дополним молитву нашу Господу. Господи, помилуй. За ускладные почестные дары Господу помолимся. Господи, помилуй. За святый храм гэты и за тых, кто с верою, пошаной и страхом Божьим увоходить у Его, Господу помолимся. Господи, помилуй. Как позбавиться нам от всякого гора, гневу и неостачи, Господу помолимся. Господи, помилуй. Оборони, избав, помилуй, захини нас, Боже, ласкою Твоею. Господи, помилуй. Кабы весь день был досконалым, святым, мирным и безгрешным, у Господа просим. Подай, Господи. Анела миру, верного наставника, охотника душ и тела наших, у Господа просим. Подай, Господи. Пробачение, отпущение грехов и провин наших, у Господа просим. Подай, Господи.
Доброго и корыстного душам нашим и миру для свету у Господа просим. Подай, Господи, Остатний час життя нашого у мирі і покаянні провести у Господа просим. подай, Господи, Християнского скончення життя нашого безбольного, непосоромленого, мирного і доброго отказу на страшном суде Христовым просим. подай, Господи, Усе святую, беззаганную, найдобрословеннейшую владарку нашу, славную Богородицу Вешнодеву Марию, за всеми святыми помянувши сами себе один одного, и все життя наше Христу Богу отдамо. Тебе, Господи, Господи Боже, усеуладний один і святий, який приймаєш ахвяру хвали от тих, хто от усього серця кличуть Тебе. Прими молитвы от нас грешных, узнеси их до святого Твоего ахвярника и дозволь нам приносить Тебе дары и ахвяры духовные за наши грехи и помилки людей. И полічи нас вартами знайти ласку у Тебе, каб гэтая наша ахвяра была приємной Тебе, і каб добрый дух ласки Твоей спочив на нас і на дарах гэтых, які приносяться і на усіх людях Твоїх. Щодростями одинародного Сына Твоего, з яким добрословенный Ты, с просвятым и добрым и животворчим Твоим Духом, теперь и заусёды и на веки веков. Миру сим. Узлюбим один одного, каб о однодумности вызнавать. Отца и Сына и Святого Духа, Троицу одиносутную и неподдельную. Христос посярод нас. Калі хтось хотел камусьці з вас вось штосьці важное сказать, и помириться, и обняться, и поцелунок любові, зараз той самый момент. Вось можете им користаться. Христос посярод нас. Так, потому что тусовка пошла. Двери до мудрости, будем уважливыми. Хорозник. Веру у адзінага Бога Айца Усімагутнага, Творцу неба і зямлі ўсяго бачнага і нябачнага, і у адзінага Господа Ісуса Христа, Сына Божага, адзінароднага, ад Айца народжанага перад усімі вякамі, святло ад святла Бога істиннага, ад Бога істиннага, народжанага, нестворанага, адзінасутага з Айцом, праз якога ўсё сталася, які для нас, людзей, для нашага збаўлення сышоў з нябёс і уцелесніўся ад Духа Святога і Девы Марыі і ўчалавечыўся, быў распяты за нас пры Понтыі Пілаце і пакутаваў, і быў пахаваны, і ўваскрэс у трэці дзень згодна з Пісаннем, і ўзышоў на нябёсы, і сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў славе судзіць жывых і мёртвых, і яго владарства не будзе канца. І ў Духа Святога, Господа Жыватворчага, які ад Айца паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам пакланяюцца, і якога славяць, які гаварыў праз прарокаў. У адзіну святую паўсюдную і апостольскую царкву вызнаю адно хрышчэнне для адпушчэння грахоў, чакаю воскресення мёртвых і жыцця будучага веку. Амінь. Станем добра, станем со страхом, будем уважливыми, каб святое приношение у миры принести. Пока что не треба. Пока что не треба. Ласка Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и супольность Святого Духа будет за всеми вами. Узвысим сердце. Подякуем Господу. Святому Духу, Тройце, одиносудной и
годно и справедливо Тебе опевать, Тебе доброславлять, Тебе хвалить, Тебе дяковать, Тебе поклоняться на всяком месте владарства Твоего. Бо Ты Бог невымовно, неспознавальный, небажно, неспостижный, вечно истный и завжди той самый. Ты единородный Твой Сын и Дух Твой Святый. Ты привел нас з нябыту у быццё і упавшых, Ты зноў узняў і неаступна здзяйсняў усё, пакуль на неба не ўзвёў нас, каб падарваць будучае Твоё валадарства. За ўсё гэта дзякуем Табе, единородному Твоему Сыну і Духу Твоему Святому, за ўсе вядомыя, невядомыя, яўныя і неяўныя дабрадзействы, якія дзеля нас здзейсніліся. Дзякуем Табе і за супольнае служэнне гэтае, якое Ты ад рук нашых прыняць палічыў годным. Хаця атачаюць Тебе мноства арханёлаў, безліч анёлаў, херувімы, серафімы, шасцікрылыя, шматвокія, лунаючы і крыляючы. Пераможную песню, спяваючы, устыкаючы, выгукваючы ды прамаўляючы. З гэтымі добрашчаснымі сіламі і мы валадару чалавекалюбча устыкаем і прамаўляем. Святы ўсе святы Ты, единородны Твой Сын і Дух Твой Святы. Святы ўсе святы Ты і слава Твоя дзівосная. Ты свет Твой так узлюбіў, што Сына Свайго адзінароднага аддаў, каб кожны, хто верыць у Яго, не загінуў, але меў жыццё вечнае. І Ён прыйшоў і ўсё прамысленне пра нас здзейсніў, і ў ноч, калі быў выдадзены, ці дакладней, калі сам сябе аддаў за жыццё свету, Ён узяў хлеб у свае святыя, беззаганныя, бездакорныя рукі, узнёс падзяку, дабраславіў, разламаў і даў святым сваім вучням і апосталам, кажучы: «Прыміце, ешце, гэта цела маё, якое за вас разломваецца дзеля адпушчэння грахоў». Таксама і чашу пасля вячэры кажучы: «Піце зае ўсе, гэта кроў мая новага запавету, якая за вас і за многіх праліваецца дзеля адпушчэння грахоў». Таму, памятаючы гэту збаўчую запаведь і ўсё дзеля нас дзейсненае, крыж, магілу, у васкрасенне на трэці дзень, ушэсце на нябёсы, праваруч сядзення, другое і слаўнае зноў прышэсце. Тваё ад тваіх, Табе прыносім за ўсё і дзеля ўсіх. Ага. Тебе опеваем, Тебе доброславляем, Тебе дякуем, Господи, и молим Тебе, Боже наш. Яшчэ прыносім Табе гэта духоўнае бяскоротнае служэнне і просім Тебе і молім і умоліваем. Пашлі Духа Твайго Святога на нас і на пранесеныя дары гэтыя. І зрабі гэты хлеб каштоўным целам Хрыста Твайго. Амінь. А той, што ў гэтым келіху, каштоўнай крывёю Хрыста Твайго. Амінь. Перамяніўшы Духам Тваім Святым. Амінь, амінь, амінь. Пакланяюсь святым і пачэсным телу крыві Господа Бога і збаўца нашага Ісуса Хрыста. Амінь. Каб яны былі для тых, хто прычащаецца на цвярозасць душы, дзеля выбачэння грахоў, дзеля супольнасці са святым Тваім Духам, дзеля паўнаты валадарства нябеснага, дзеля адвагі перад Табою, але не на суд ці на асуджэнне. Яшчэ прыносім Табе духоўнае гэтае служэнне к спачылых у веры праіцаў, айцоў, патрыярхаў, прарокаў, апосталаў, прапаведнікаў, евангелістаў, мучанікаў, вызнаўцаў, аскетаў і за ўсякі дух праведны, які ў веры спачыў. Асабліва за ўсе святую, беззаганную, найдабраславеннейшую, слаўную валадарку нашу Богородицу і вечную Деву Марыю. Все, больше эта штука не треба будем. Богородицу Тебя
Яшчэ прыносім табе духоўнае гэтае служэнне за ўвесь свет, за святую паўсюдную апостольскую царкву, за тых, хто праводзіць жыццё ў цноце і сціпласці. Дай нам, Господі, мірна гаспадарыць, каб і мы жылі ў супакою лагодна і ціха з усёй набожнасцю і сціпласцю. Сярод першых памяні, Господі, вяліка гаспадара нашага, найсвяцейшага ўсясветнага патрыярха Варфаламея, захавай яго для святых тваіх церквах, у міры, цэласці, добрай славе, здароўі, даўгалецці, каб ён правільна навучаў слову тваёй істыны. Успомні, Господі, горад гэты, у якім мы жывём, Літву і нашу Беларусь, і ўсе гарады і краіны, і тых, хто з верою жывуць у іх. Успомні, Господі, тых, хто падарожнічае па моры, зямлі, паветры, хто хварэе, пакутае, хто ў зняволенні і іх збаўленне. Успомні, Господі, ахвярадаўцаў і дабрачынцаў у святых тваіх церквах і тых, хто памятае пра убогіх. І на ўсіх нас пашлі твае міласці. І дай нам адзінымі вуснамі, адзіным сэрцам славіць і апяваць усе пачэснае цудоўнае імя Тваё, Айца і Сына і Святога Духа, цяпер і заўсёды і на вякі вякоў. І няхай будуць міласці вялікага Бога і збаўца нашага Ісуса Христа з усімі вамі. Усіх святых памянуўшы зноў і зноў у міры Господу памолімся. За прынесеныя свячоныя пачэсныя дары Господу памолімся. Каб чалавекалюбны Бог наш, прыняўшы іх на святы, на нябесны духоўны свой ахвернік, як водар духмянасці духоўнай, паслаў нам боскую ласку і дары Святога Духа памолімся. Адзінства веры і супольнасці са Святым Духам папрасіўшы, самі сябе адзін аднаго, і ўсё жыццё наша Хрысту Богу аддамо. Табе мы давяраем усё наша жыццё і надзею валадару чалавекалюбны і просім, і молім, і ўмольваем. Палічы нас вартамі прычасціцца над нябесных тваіх і страшных таемстваў, гэтай святой духоўнай трапезы з чыстым сумленнем, дзеля адпушчэння грахоў, дзеля выбачэння правінаў, дзеля супольнасці з Духам Святым, дзеля ўспадкавання валадарства нябеснага, дзеля адвагі перад табою, але не на суд ці на асуджэнне. І палічы нас вартамі владару з адвагаю без асуджэння, асмеліцца заклікаць цябе, нябеснага Бога Айца, і прамаўляць. Помыть, налить горячей воды, вылить, чтобы прогреть, и снова кипятка. Бо Твоє валадарство і сила і слава, Айца і Сина і Святого Духа, цяпер і заўсёды на вякі вякоў. Мілості. Головы наши перед Господом схилим. Дякуем Тебе, небажный цару, что свою невымерную силу все створил и убагати милости свою привел все с небыту у быттё. Зерни, Господи, с небесов на тых, хто схилили головы свои перед Тобою, бо яны схилили их не перед плотью кровью, але перед Тобою величным Богом. Дык вось валадару, принесенные тут дары усім пароўну раздай, кожному паводле патрэбы. Будь спадарожнікамі па моры, зямлі, у паветры, аздараві хворых, лекару душ і целаў. Ласкаю і шчодрасцямі і чалавекалюбствам адзінароднага Сына Твайго, з якім дабраславёны Ты, з усесвятым і добрым і жыватворчым Тваім Духам, цяпер і заўсёды і на вякі вякоў. Зірні, Господі Ісусе Христе, Боже наш, з вышыні святога жытла свайго і з пасады славы валадарства Твайго, і прыйдзе асвяціць нас. Ты, які сядзіш зайцом на вышынях і з намі нябачна тут прысутнічаеш. І зрабі нас вартамі, каб Ты сваю уладною рукою даў нам сваё святое і усячыстае цела і пачэстую кроў, а праз нас усім людзям. Увага! Святое святым! Делится и раздаецца яхня Божие. Делится, але не раздаляецца. Заўжды естся, але ніколі не з'ядаецца. А тых, хто прычашаецца, асвячае. Ісус Христос перамагае. Повнота Духа Святого. Амінь.
Дякую. Теплоня Духа Святого. Амінь. Веру, Господи, вызнаю, что Ты сапраўды Христос, Сын Бога Живого, что Ты прыйшоў у свет грэшны збавіць, за які першы я. Яшчэ верую, што гэта ўсё чыстае тело Твоё і гэта пачэсная кроў Твоя. Таму малюся Табе, памілуй мяне і прабач мне ўсе правіны мае, вольныя і міжвольныя, у словах, у справах, свядомыя і несвядомыя. І зрабі мяне вартым без асуджэння прычасціцца ўся чыстай Тваіх таемстваў, дзеля адпушчэння грахоў, дзеля жыцця вечнага. Амінь. У вечеры Твою таемной, Сыне Божий, сёння удзельнічаць мне дазволь. Бо ворагам Твоим я не выдам тайны и не дам Тебе поцалунка, як Иуда, але як разбойник вызнаю Тебе. Успомни меня, Господи, в владарстве Твоим. Нехай не на суд и не на осуджение будем мне причастие святых Твоих таинства, Господи, а на царение души и тела. Аминь. Святое почестное тело Господа Бога, избавца нашего Иисуса Христа, подается мне Александру Святору. Для отпущения грехов моих, для життя вечного. Аминь. Андрей сбежал, да? Подержишь? Найти Андрея, конференцию патронной, хорошо? А вот Андрей, он там, на конце стоит. Со страхом Божиим, верою и любовью приступите. Благословенный Дух приходит Господа, Господь Бог з'явився нам. Так. Ням. Кушай. Молодец. Тата. Все, проходите. Подыхать. Кушай. Все, проходи. И ты так само подыходь. Так. Ням. Все. Молодец. Марина. Все, проходьте. Як вас зовуть? Тетяна. Проходьте. Як вас зовуть? Зовуть? Все, проходьте. Проходите. Андрей. Угу. Зараз хвилиночку. Все, проходьте. Александр, пошедший, почувствуйте крові Господа Бога, Збавця нашого, Ісуса Христа. Амінь. Проходьте.
еще? Андрей. Мгм. Александр прощается. Святый честно тело крови Господа Бога, избавца нашего Иисуса Христа. Аминь. Кушай. Ням. Все, проходим. Так, а мама? Спроси у мамы. Обязательно спроси у мамы. Андрей. Кушай. Ням. Валера прощается, ты поджатый крови Господа Бога, избавца нашего Иисуса Христа. Аминь. Что никто собой нет, сам не шевелится. Татьяна пришедшая, ты почестный тело крови Господа Бога, избавца нашего Иисуса Христа. Аминь. Зараз я то что-нибудь знайду. Сьогодні у нас замість просварки звичайний. Незвичайне, яке розвалюється. Слушайте. Все, проходьте. Так, усе? Ті не усе. Будем решить, что усе. Окей. Угу. Так, закрутить и положить на подоконник. Угу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ми бачили православие святло, прийняли Духа Небесного, злощи веру правдивую, небо земли Троице поклоняемся, Бога на брата нас. Доброславенный Бог наш, завжди і тепер і завсёды на веков. Амінь. Нехай наші вуsti наповняться хвали Твої, Господи, хай нам опявать славу Твою, бо Ти дозволив нам прийнять святий Твої милості і смиротних і животворчих тайну, заховай нас у Твоїй святості, увесь день научаться правді Твоей. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Станьте ровно, принявши боские, святые, усе чисто, несмиротное, небесное, животворчее, страшные Христовы таемства, належно подякуем Господу. Господи, помилуй. Оборони, избав, помилуй, захини нас, Боже, ласкою Твоею. Господи, помилуй. Попросивши, как день ты был досконалым, святым, мирным и безгрешным, сами себе один одного, и все житие наше Христу Богу отдамо. Аминь, Господи. Дякуем Тебе, человеколюбный владару, добродею души телов наших, что Ты сегодня зробил нас вартами быть удельниками Твоих небесных и несмиротных таемствов. Выпростай наш шлях, умацуй нас усіх у страху Твоим, заховай наше житье, керуй нашими кроками, по молитвах и заступництве Всеславной Богородицы, и вечно Девы Марии и усіх святых. Бо Ты, освячение наше, Тебе славу узносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. С миром выйдем. У ім'я Господа Бога. Господу помолимся. Господи, помилуй. Ты доброславляешь тых, кто доброславляет Тебе, Господи, освячаешь тых, кто сподяется на Тебе. Збав народ свой, доброславив дел свой, полноту церкви своей заховай, освяти тых, кто любит красу дома Твоего, прослав и за это Божию Твою силу, и не покинь нас, яке сподяемся на Тебе. Мир свету Твоему дай, церквам Твоим, святарам и усім людям Твоим. Бо всякий добрый досконалый дар дается звыш и заходит от Тебя, Отца Святилов, и Тебе славу, подяку и поклонение узносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Могутный Боже, владар сусветов,
книги солнцу и сердц малых, на Белорусой, тихо и ветлой, росы промени своей хвалы. Дай спору працы, что дённой шерой на лусу хлеба народный край, помогу силу, не велишь веры у нашу правду, у пришность дай, дай уронливость днёвым небом, учи Божий народ, зроби свободной, зроби счастливой краину нашу и наш народ. Доброславення Господа на вас, Його ласкою чоловіколюбством, завжди, тепер і завсюди, на віки віков. Аминь. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, нам прослави. У воскреслый из мертвых Христос, истинный Бог наш, заступництво усячистой Своей Мати, святых славных и всехвальных апостолов, святого Отца нашего Яна Златоустого, архиепископа Константинопольского, святого Левонтия Виленского, святых праведных Бога Отцов, яким и всех святых, нехай помилуй избавит нас, бо Он добрый и человеколюбный. Аминь. Покуль не забыўся. У нас зараз быў час таких літургічных канікул, калі мы пасля Раства не служылі падчас звычайных дзён на тыдні, але на гэтым тыдні, у бліжэйшую сераду, 29, у нас будзе малітва. Вечарам 18:30. А чаму 18:30 паставіць? Таму што ўсё роўна ўсе спазняцца, таму 18:30. Але тэхнічна 18:30, да. Таму што будзе серада свяцителя Ігнатія Баганосца, 3 свяцителяў, свяцителя Лаўрэнція Тураўскага, і просто 3 свяцителяў. І пасля службы у нас будзе размова, будзе арганізоўваць отец Георгій, старажытны Тураў і яго святыня. Вось я прыйду паслухаць абавязкова. Вы таксама падыходзьце. У сераду у 6 гадзін вечара. Спачатку літургія каротенькая, а потым паразмаўляем пра старажытны Тураў. Вось, што яшчэ вам такое цікавае сказаць? Хто не быў яшчэ, сёння апошні дзень, калі ў цэнтры вельмі прыгожа. Усё грае, усё свеціць, і натоўпы людзей бродзяць, і сярод іх проста знаходзіцца. Гэта вельмі такое святочнае адчуванне. І калі трошачкі будзеце засмучаны сённяшнім днём і падзеямі ў Беларусі, то каб развеяцца, усім раю запрашаем вас что-нибудь цікавае, что-нибудь смачнае съесть і цікавае паслухаць, таму што сёння у нас дзе тут Саша? Саша няма, да? Была Саша тут сядзела, я напэўна зараз у той комнаце. Саша гэта сестра Андрэя, і яна займаецца ў жыцці таксама тым, што малюе розныя мультики. Яна будзе вам паказваць мультики, якія яна зрабіла. Вось, таму, калі ласка, праходзьце. Не забывайтесь про скорбу. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!
Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Так, я про вас пам'ятаю. Ну, зараз мені треба буде ось тут ще трошечку порозлікати народ. А ми, може, теж можемо Конечно, конечно. Не можете, а ви повинні там бути. Тому да. Хорошо, спасибо. Да, я про те, що ви так само будете тут, і я буду тут, а потім я вас знайду. Да. Мгм. Так, Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос. Так, Андрей вже був. Христос воскрес. Христос воскрес. І ви так само проходите. Що? Подойдите, гэтая слева. А, зараз? Ну, 12, он в 11 сповідає. А, Сказав, супер. коли буде не шмат грахов українців. Ага, ну не, супер. Просто атрымоўваецца так, што быццам ён будзе бегаць да мяне. Ну ладно, дзякую верыць. Я з ім з задавальненнем Не пазнаёмлюсь. размаўляла про відэо, я просто сказала, що вельми зацікавилася. Не, супер, Раз супер, это- супер, окей, супер, супер. Все, усім да побачення.